Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Dolanan. Hari ini kita mau unboxing ini teman-teman. Kakak punya satu kotak mainan ini teman-teman. Kira-kira isinya apa aja ya teman-teman? Yuk kita keluarin yuk. Waduh, banget ini teman-teman mainannya teman-teman. Mantap teman-teman. Wow, ada ondel-ondel apa nih teman-teman. Waduh, ondel-ondel sarjana apa solawatan ini teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Waduh, waduh. Ha, ondel-ondelnya patah teman-teman. Aduh, ondel-ondelnya kepalanya putus teman-teman. Aduh, ondel-ondelnya cantik, cakep-cakep putus. Ada apa lagi teman-teman? Wow, banyak banget teman-teman. Ada BT21 teman-teman. Banyak karakter. Wow. Ini ada karakter komplit ini teman-teman. Ada 7 karakter teman-teman. Mantul. Ada apa lagi teman-teman? What? Widih, mobil Tayo warna merah teman-teman. Ada apa lagi teman-teman? Waduh, ada lagi, ada BT21 lagi teman-teman. Mobil Tayo lagi teman-teman. Banyak banget teman-teman. Wow, mantul. Banyak banget mainannya teman-teman. Wow, keren teman-teman. Pistanya banyak. Oke teman-teman, banyak banget ini dapatnya teman-teman. Yuk, terima kasih ya. Kita nanti cari lagi buat nambahin mainan ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.